Kajingjia ka basosi kalami na po kari Peru. Bakane kari Peru kada na po katika dauba South America haka bakari Brazil, Argentina, Uruguay Turkey dan Malang bakane kajingjia ka basosi kadai utau jumai ba ubala kada dukuma nyopoin san magnitude ulah selat na pang haka miat arpu patrik ubunan dong pembau usnam arajar arpuwe hapo katika sedang kebadan marjan bakanang ba cokot Peru kata kadeka 5 balaang ba une ujumai ba ulah kataru ya kikato kan telipat kiri kebadan markha berkari Peru hi gentop ya kari Ecuador bat Colombia bal une ujumai ba ulah kata ba do katata haka badak spat liki yeng kilak klam kamaka hadin jaka jingwan selat une ujumai balaang ru baki light arp sokenta kila do apo ketik senang haka ba une ujumai ba ulah selat balaang kabakam snol tenat lene kabakam snolong pelapat kalong ba wadadin ba unai jumai ba balak kada dukun ba nyaw ponsan magnitude luan man selat klam dan mano-mano balak kelat na ne bala yap na halar kate ka jingwan cu te jumai hendai kumba katu kan nengor parki breu kala human soldier malaang baik ni ki breu la rana rush ki hospital hapo kate kari Peru nak mentaban ajing sumar baradu mentaban ne ki breu ki bade pecho ka lain mariang kidang pelang sai ka jingwat ne hapo kita ki jaka ha ka ba uneu jumai lawan kup si bentaban wat ki breu yo lese ki dan ki bedang sa kod ne ki basat trap hapo ki yeng ki sam hapo kate kari Peru.